abeja butwashanga bakwasire mugugu yabo bari kutaha bagira ngo tubarakuza kuguma mu ishomero kwebemberwa omuntu otarakubasa kubatwariza kurungi okurugirira habeja butwagambaho naho otikiriza nabwabo natebemanya bukatandike tamwe hwire ubwo abeje bari kumutoro kuguma nayongeze bishare by'ishomero. Abana bamwe bali ha government konkara arabashasuza sete za private ziringana imitwaro 5 bashemerwa barashashe imitwaro 20. Abana bamwe abutwayishire nabo turi kutandika abana bari kwikankanka 50 bakadropinga banzo mu gandi mashono mu gandi matendesho so ni tabasha baryaha tukija twine hopes zo kumanya ndi turiho konka abanda bashari go muka kubamanye prince bashariho bayanga kwija ntabwo ishonga yo kugira ngo nibareba hati nene change iri kuba research iri kuba sofanyo kuyana ikano namare nyaka 2 umupano gwa kabiri tina makoze sajyoma rya kurambi kugira ngo utagera gake tabituhereza tabiretaga kumutibikoze. Abeja aba batambuze bigerekorwa hishomero ryabo mpaka harikabale municipal council offices aho babane benda kugamba na principal education officer Grace Munyambabazi. Ababona babihira kimwe gyo nabishuba emergency kimwe nyakande na school fees tera yongirwe kuyo n'abashemesa babuja ngo bakabatoroka baza kushoma kumba gambere hata bayenda kuresa students and tours kwenda kumfighting. Ibyo bikiriyo n'ubigendo misho twatungo kumanyisubwa ngo mushomesa hitendekerere Valence Mugisha yakwatwa polisi ahabwo kumutoro kuhembo mu Rombe Jaba. Ahugambira tumwine atugambira uwo yiro ushobora gukoresha kandi tari wenka ari na mutahiyo uwo ndizo akiriya yibukire cyonga bombi bizakwatima kandi babonezwa amateka gukora kiri aho twaza korra makuru agabeja baba bakiriya office za municipal council omurikiko ortayikirizubwa mu abanyamakuru gasha kwa job namanya.